Maharani Micro-Hydro Project abo Gomati mani sakao Udaipur Maharani o senamjak. In 1986-87 bisio Floven India Limited by K a unit ni samung eba mani khani thepajage senam chengjak mani. The I unit ni bising 2 into 500 kilowatt haya keba 1 megawatt jing ferang mana ni fan tongbo. February 1989 ni salo Ajorani Tripura ni Chief Minister Boromgan Sudhi Ranjan Majumdar ni bishinti ke a unit ni jing ferang ni sab job to lokorong ni bagi piyogoi de jakman. Abo 1997 bisini sini jing ferang remani thagi tamni hinba tuini kabang ma jingjal tongmani ba. Abo teisa technical sikereng rokni bisinte a project thangsare manpiri mano. Tumung na a project no teisa thangsare witi sakhe Maharani amchoi ni borok tei Maharani kitingei tongnai tei bo kwbang amchoi ni lukurok eba Tripura hani lukurok no aboni sebsak kaham manui mano.